Kakenhun kinoy alam kisunjuk ilekai baper ka jela. Kilawan syakmat maniatu babun kinoy ilekai ba mikmat ka jela. Haka kerdan nasional baru internasional jong snam arjar arpawe arjar apuar. Kim padio satyai ki kusnam song pisa. Balamang kerpang daka sorkar nakamata jukinoy ilekai. Nakaliang ubak pensyai mauri dekat juga Mekhalia School of Martial Arts. Haba keren cekinong tok kubor hasilong press club haka singi balang. Ula kerparu ikatanat badipej yaka milekai baka de masyim kia halor kani. Shushu ula kentu bagamang tengkah, kariban long markat ju, laki day ki senior ni ki sub junior. Namar ka jinglut habale ilekai syabar ka jela, kalong kumju, yaki kena baru iki balarang ba. Tani yuk, sebenarnya kaki ini, apa juga ini juga mah kakus nang sama lambang teknik dan balak dan juga yang harus sambil kita semua tapi jadi untuk cuman tambah next kepada wala taruh lain sokat dan balak roti dan bentukkan jam ramah dan dibutuhkan yang tadi dan next kembang di saya ini cara saya kubuan mah arah lagi sinang sama bahan kita yang kami di lapan pepat wala kita dan saya harus kita dan kita kok saya next kembang bangi orang dalam pun kita dengar berkata video ibu cikli ini kuki malam kita itu lo kata pun dan ini tapi ini so nyawa dan coba kecil ini yang si om berkata bukan dia tadi no tapi si om yang baru cerman dia sekarang terus soal saya kata lagi nak kalian juga association tengi sentuh ba lada di ba pasarka ka kami shisha ka means ka pet shisha ye ki kena sports kum kita ki kena ki badai shisha ki lawe jab kari la ki kena ki ba mi na banta ka ri ba jat bendu jangi badai ka shaba kamut ki ban terkhat pa ba ni ki khasi ni dai shisha ta ka laming idan kita ka laming ka langsam ko ban sadien shaba pala tingi dan kam hikin ba kani ka cash awat kan tham penkiu kan yo ki kena nama pet yang ki sub junior lele ki layak tangsa nyo hajar, pra hajar, san hajar, itu kajeng lot sistem mengingi le, aku san lapo sabo hajar ni le. Nah, yo kasih awat ni yo ita san hajar, 2 hajar, pra hajar. Tapi katu kajeng yo kaduna hari kena. Ki ong ba, ini haban penda pokas sports director. Nama ba ki ini certificate ki bangi ni dunia, ki ni submit kaya sport director. Dan dan ini banyak bentuk ki ong ba Hoi, yin ai no, kamba kata kan kecing ai no, kot kebala, kaba sakut pending kata, ni kum ki batrai habo association nami, isian kecing kya kata kami siam nama betul mentaki kena di bahasa ni dekai, syabab di habab dulu lah itu bani dekai, kami kena ya pasti, kena kami jadi kena di batu, cinderi kena di belakang bar, kaspa kau ha. Yang hasil macam ini kena dibantu kikon jam kinamrat kikon jam 13 ni, right? Ni sekai kena sabar, ni salia nama sim dataran ni. Dan mentai kita jadi sim ram jadi mental ada ni orang beri dia kami kena ni samram yang nak diberi. Mentai barang barang ni pada apa sih? Ni kikon dia kita bisa kami sim ram ni orang last year ni yo yang kita yakin ki awal kasih awal mau kata dalam minister i Pak Bantidor. Niyo bet sistem dorang ban yo cash awat salan sakit kena ki yo bet kat no kacing ipom mut poma tu nadu ki kena on pe hadu ki tumi ki pa namar ki smot hu ma ki la yo ta ya kata kacing tristom na yo ya kata so tong kacing tristom hendai benta kat kene kacing pending sikhang su la sha sikhang su la sisni la kembali balik pan pisang thitai dan thithan su surat tu deh Kamdei sih kembali pan, nama tak awat jengki kena bagi kita hak sisa ni kan, dan sisa kata jengki dua jengkaman, ba kembali kan kita kasih awat kending, nak kau ikut por, kimlah kan ayat tak kasih awat, dan mentangi pemberi association nak dan kata jengki semua dua jengkaman tak, apa dah laki orang bet pakai laki orang bet pakai mah, mengira ingin sentuh kan, barang ni sakmat ada ni one ladaki yang ban sambil piang lekas yakini ki certificate jamu number 1
ni rumah semua tu kan bangin lek tak ni nama ta lara kin chupen lek kai ni pun mare sport ini chaneng situ mat ki parents fu mat ki association ka pun mare pun ne kamu ka do cingkaman but ni ru nang ni sakmat ni semua tu kan pun banyak case mak mat ka problem Ini kena ibu job ini medal paling abjad pula sama ni. na do aku lah Tentang kiki baru kiladon pun kerja keras dia wajah ni. Nada tentang mah hal kajo keresah dia ada kaki kena. Tanpa ini kena iyo ini kena iyo. Kadu kalau kerja kata hai kadu. Nama tentang kalau kerja siapa cepat hangi iyo. Tentang gili nak yang jom ini siapa kiki baru kilat ni segi cepat kaspos di mana. Bikin let gili. Tentang kiki ba terkadang long kuahi ya ka sport department tu dan sebab lagi ayah kan ka awak kim dei te ba chujiet di kena sebab ya di kan abe solan sakit ya bora naijit la chujiet tu dalam ka pentak nama ngayo tu yo ha ka ju ka cakap ni lai kalau ka tak hakim ka tu tenteng ni mentai PE hang hajalan ni larang delay tu senior baru cuma gini tinggi kita senior teman taban nyale hi senior kali di atas bos ni banyala telada chale lagi ne dale lagi ne kemudian kerang penjus tu ni senior dan ngakuahi ngakuah tu ke government bahkan kan sikya ni ba dale sebab naile dia tu kita kinya bet selesai yang tisha muslim ke mukalman mai dang apa hashtag ini ni dan net dibun nampak kaki boxing ngoi kai jik ni do kumta kata kibun ki osjan babun ka muslim di dan tikibun ha terkadang kapen salingo yang kinong yelam yang kina ledangi nimyo ka juba ka basya malano kin agang ya kena kapen ke showan nama kalaya nakala dan sisna de nama ki aru ki ana udu bana agas min sistem agas apply kare teman ta bacan wan sebiang senang pernah bas tang itu kemarin 4 yon dan tolong ya kini kita sebuah bagi kena ba ka surka ka si ai ka ai ba ka jingwan lai medal hakiki kategori berapa lagi jinjau lagi bronze gold silver la kajang ka junior kita la kajang dan kemahakan neru kerja ngasupa penban ramah baik kumia sub junior ba senior ma ngitalit ka siya kajinglot bet kalong hima kadyo kajinglot tengilat siya sibi pangawang shwaja bat kena red bat kena heru kidi kadyo jinglot tamba hakane kajingyo balong pat kumne ki pentia kumne ka kham ka kanja nama ki junior ru dagilet ka siya kilet kidong kajinglot kede shwaja ki lo shwaja ri junior sub junior kunjo senior kunjo tanga ko ai bakalong equal kan ya boro nama ba kajinglot kadebet kunjo ta equal lang kanyo kunjo ikin te ikas kuat yang kena apa nasional hi yo revoja gold medal sabusan silver ba laipo bronze te kijingyo kata kade jong ki senior te jong ki junior pat kalong la jong kedua ka khamia bat ki sub junior ru kalang khamia long kakta ke te nama sin bangimi kajinglot kadimar ka jong ten ko ai kunju ikin kinyo alta bat junior ba senior ba sub junior kalong equal ke iya ga sekali itu ki na ki bawla ya di job maka asian kali bintang bat pentep jadi tiket certificate hapo ka department jong sports dan kajingyo hi kadai tiyo be hakti jong khna tiyo be data check tiyo be hakti khna te kado pa kasama khna punya kuno ule kuno kasama khna itu kajingira ka kapangkren ni pa kapangil kuklai pa ka mas masih kajingyo hi ada sistem giyo Laila Krisna. Dan tentang itu Laila kena lah organize di tournament. Kalau inside kita, buat mentarung ipa kena dan pada lekai kena, mentang ipalai kena tak kapai train. Benang perlu dari itu tinggal cuma cuci ngimlah. Tengi pelat tengi ipai train. Kata de kapat ipalai tak isi ke, mende bang yang pelai dah siapa, ipalai dah isi. Kenapa kena malam.
Tanghai tay lalu di layak ke layak tournament layak district layak state level untuk today itu na po ka Directorate of Sports isipa ka city siya ka associate secretary ban kin submit no yaki certificate ban hapo ka sports department yaki itu kiba ki job boyo kita terteri yakin mas submit dahari nang to kin saben pana kata tarik kinsa ay kagasuan tanta dan mendapat tanya betul kepenting lu harus mentaruh padio ya kadang berteman masalah dan kunang dipsulit iya kan contoh lu dalam akhir po di direktur po itu direktur dalam pak di direktur yang kinsa penting ya kadang kagasuan ayu kepada sa harus mentaruh menempat jatuh kadang ikan isi tu hangi kasih baru isi tempat direktur kadang itu harus mentaruh padio lalu kelihatan yang juga kasuan pada ini dia kini kita Akan no bila fajin kau sih. mentara si ajar si penasihatnya lah kita sebenarnya kita ya sport monster lah ki lain itu